Hey bazalwane ngiphethwe ebuthongo ngendlela esimangaliso mani kodwa ke asengincenge kancane ngisafuna kunethulela nangu umbono sembulo lengibe naso ngaphambi kokuba ngithi kuyawuphumta umtimba nebuthongo nje lobukhulu kakhulu bazalwane emoyeni emehlo ami avulekile now bazalwane ngitasethula lesembulo lesi ngitawubeka izathu ekugcineni ukuthi kuya ngane nginitshele lesembulo lesi ngoba kunetizathu leticatha letenda ukuthi ngisikhulume lesembulo but asengiqale ngalesembulo kuqala ngabe sengibuya ngaletizathu ekugcineni now emoyeni emehlo ami avulekile ngithethwe ngabekwa enzaweni la nzaweni bekukhona ingwenyama uma ngishati ibalo tami kahle ngibuka lenza kubekwa ngazuthi le event yendekele engabezweni emntini wephosi engabezweni kungazuthi yendekele lapho le nzaba le event now bazalwane la embonweni kuvele ingwenyama inkosi iMswati wesithathu icabana kanye nelizinyane layo lengwenyama ke kulokuqabana kwayo uthi lo moya na ukhuluma la kimi lento isuke njengesusa kwangazuthi kubangwa lelizinyane lifuna ukuthatha intombi thite liyende umfati ingwenyama ke yaba nembono lo against lokho yathi ingwenyama akalungi lona ukuthi angaba ngumfati ngekwebukhosi akaqualify because of ABCD lizinyane ke esikhundleni ukuthi mhlawumbe lithathe leto deluleke noma nalo liphosa umbono lathukuthela lagwana linwabo laseliya reactor ngoba uthelo moya na ukhuluma kimi bevele lelizinyane linemagqubu lifuna inhlase noma ke into letawuba inhlase letabaqabanisa neyise ngoba kade vele lelizinyane libanga lobukhosi usho njalo ke lo moya na ukhuluma la kimi uthi lo moya so lokuhishana lokuncane kwalendzaba yalesingane kwende ukuthi ke ithi lelizinyane nali lithuba lebevele ngilifuna khona lapho ngiboniswe lelizinyane ngoba livele kwangathi lathi imfihlo lenkulu yemandla ebukhosi lagijima lathatha laqhwaga lamandla kuqala laseliqhwaga lamandla ebukhosi betfuka bonke abantu eveni including bantu labasurround ingwenyama nengwenyama yethuka ukuthi hawu lo mfana sowuthethe emandla sowuyiphakulile ingwenyama nakunjani ngesikhathi kuba njalo kwathi labathutha ingwenyama bathi no singeke sisahlala nalengwenyama ngoba phela sebayiphakulila isenamandla emandla zethweni lezinyane kuze siphephise impilo tethu siqhubeke siphile siqhubeke sidle asilandzele lezinyane siyekele lengwenyama ngoba seyide selihobo seliphepha alisenamandla emandla asusiwe kuyo khona lapho ke nembala bonke labo bathi she bayishiya ngengwenyama nabo ke balandzela izinyane labahambe phambili ekulandzeleni izinyane ngaphandle kwalabo labasurround ingwenyama kube ngemajaji ezinkantolo nabomanje ngibone bonke bomanje bashaya emahlombe bageleta bagijima nebameli baconza balandza lezinyane baphakamisa lona njengenkosi lensha ngase ngibona nabo bonke labafundzile eveni labasetikhundleni nahulumende wonke nje ukugijima vele ugeleta lo luntu ke kusale nje kwaba lugelegele nalo selulandzela lelizinyane vele kwaba nenjabulo nensha kakhulu nje vele yaba nenjabulo nje ukuthi vele sekulandzela lenkosi lensha ngidiscover ukuthi lelizinyane emoyeni emehlo ami avulekile uthelo moya lelizinyane kade solo le planning yasethwa phakahle ngekusitwa ngilaba labakhona manje laba labazama ukuchitha umbuso ngithole ukuthi basebenzisa lezinyane balibackupa bayalisupport fully konke lo likwendile likwende ngesupport that is why everything was swift and sudden li surprise wonke umuntu le plan lebesolo bayakha from long time ago was orchestrated perfectly akukabi na mistake
mistake livele nje lamuka as easy as ABCD uthe moya na uze mama ungibonisa uze wangivetela sithombe nasi lesendeke na live eSyria la khona bukhosi kuvele nje bambonjuka nje easy kwathi Assad wavele nje bathi khanza salunzinzane nje sakabalekela eRussia kube into lephose ibe kanjalo futhi ke mhlambe lengakuchaza ukuthi ngike nganitshela eminyakeni lemuva before 2021 makutawendeke Andres ngathi ngabona kuchitheke ingadi kwenteka lokhu nalokhu kwenteka njengoba kunjalo in this scenario noma in this case ayikachitheki ingadi la eqaleni la nakuhluthwa lobukhosi but lalela uziyofika egcineni ingadi yawuchitheke egcineni la nabuhlwithwa lobukhosi lelizinyana libuthatha lobukhosi ayikachitheki ingadi lapho ngoba mangayibeka ngidawuthi ingwenyama bayishaye hands down bayishaye knockout ayikakhona reactor because everything was just swift it khanze nje I hands down ingadi ukuthi tawu reactor yendeni bayishwithe lapho course now ingwenyama ke ngalesikhathi ke I discover ukuthi emandla yo sathusiwe bukhosi buthethwe indvuku yemandla ngoba kube nalento lelethathwa ko physically lelephethe lamandla lelive physically lelethethwe ngelizinyana itheke ingwenyama nayi discover ukuthi lona so uthethele imfihlo yaqela mine ukuthi ngiyilekelele ngekwesimoya ngiyithathele back lamandla kulelizinyane now yangiqela kakhulu engwenyama ngithena ngithi ngiyabuka ngakhanda ukuthi easy kakhulu ukuthi ngiwathathele amandla ngawathatha as easy as 1 2 3 kodwa moya uthena ukhuluma nami wathi bukisisa kahle ingwenyama sevele bayihlubukile sevele ku too late and labantu laba iplan yabo seyivele iphumelele ngephezulu ukuthi iplan yabo seyivele iphumelele labantu laba bakumakile wena zowe because bakubona nga 2021 ukuthi wena uSimakade usesayidini lakho noma wena usesayidini la Simakade lokukhuluma ko Simakade uyakulalela bese uyakwenda ngakho ke bakugadze ngalabovu ukuthi ungabi sesayidini lengwenyama now bafuna ukuthi ube ngakubo forcefully so lokho batawukwenda ngekuthi either wena uyadikhethela kuba sesayidini labo noma bona forcefully bayakufostela either ngekukubulala ngoba uma wena ungekho esayidini labo bayati ukuthi emathuba ukuthi le plan yabo ingabe isaphumelela kanti seyiphumelele akhona so le plan bafuna kuyiphumelelisa forcefully nakubita naw kwabita ke lokho ukuthi ngishayele tibalo ngibuke ukuthi ngikuphi lokukahle ukuthi lobukhosi babuthathe peacefully njengoba sebabuthethe kwangachitheka ingadi versus ukuthi sibudonse bese sebabuthatha ngengane because they are prepared ukuthi babuthathe ngengane so nangishati ibalo tami tenhlakanipho yebuprofeti ngabona ukuthi ngcono lokuthi ngingende lutho ngareact ngingasend isicelo sengwenyama ingicelile emahlandla nemahlandla solincenga because that was the only option ingwenyama lebe seyinayo kwathola ukuthi ngenxa lezizathu engisibeka ukuthi uma ngiyisita ingwenyama ngizama kubuyisela back emandla ebukhosi now labantu sebathatha forcefully ngilesikhathi sekutawuchitheka ingadi ke manje kuyavakala now moya ke ungivetelele lelizinyane lithutha lenda iheadquarter yekuphatha lelive liyibeka enzaweni lephakeme leyinzaba etule entsabeni now angathi ke lapho Simakade ukuthi mhlambe bekangikhomba lobukhosi bakhe ukuthi butawuphakama bube njengensaba lephakeme noma ke njengemuntu lo wakhelwe entsabeni lephakeme noma bekangikhomba lokuthi vele physically utawuyakha utawubeka enzaweni lephakeme now remember ukuthi ama events lawa in the vision endeke in a split second endeke ngemzuzwana yonke lento kodwa ke utawuthola ukuthi nasekendeka ngeke endeke as-swift as kwendekile because in a vision yonke into seyiyafincitwa seyancishiswa yendewa iba ingashana utothola ukuthi mhlambe ngema events la uthatha maybe 2 days 3 days or liviki but la mbonweni kuvele kwendeka same time now
lo mbuso kwalomfana lelizinyane liwubeke enzaweni lephakeme ngithena ngibonga ngoba ngishito ngathi lento lo msindvo usuke enzaweni ngibone ngathi ingabezwe nangisolo ngiyasigugula leti godlo tengwenyama ngibona ngathi bekuyingabezwe lapha la kwendeke khona lokhu now yaseke uyathutha ke uyahamba ngoba ngibone lokuthutha kwawo uphuma ubheka le uhamba ngathi undlula kubolozitha nawo ushona ngiyubone ungathi uphelela etinsabeni takubo letala phezulwini ngathi lothi ngayibeka kanjani but uyabona nawo la kubozulwini ulapha endzabeni etinsabeni njengabo bokhula la uthi ubuke bomvutshini phasi lapha nalamathafa sezulwini wabukele phasi lesigodlo ke salomfo noma ke le headquarter yekubusela lelive iphakanyiswe yabekwa enzaweni lenjalo yabasetulu ngoba besithi nasibuka nje sibuke bovutshini bomalagwane lapha ihighway lapha yasibukele phasi sithi nayi yaphasi bekule besekulungiswe ilanga ke lelikhulu lemicimbi wegcoba lomfana according to the vision now kuloyo mcimbi ke ngithole ukuthi ivele ngigadwe kakhulu mine nginiketwe ama bodyguards nje lamanyende ukuthi angigaze hayi ngoba angihlukubeka lokho ukuthi angigadzele ukuthi kungendeki ngisuke mine forcefully kufanele ngihlale la kulombuso lona ngengani because banaloko ukuthi angasuka prophet Zoe whatsoever la satabe sakhona nakata ukhuluma emavi against us kuta umbuso wethu utawuhohlokwa ngako ke ngcono semgade ngcono semgcine la kithi forcefully abe la kithi khona lo mbuso wethu utawuqina shothi bangendi insika ngengani ngidawusho kanjalo now ukuthi yonke into le noma ngithi ngifuna kuyapi ngiya escortwa la ngifuna konke lengifuna kukwenda ngisho ngengcini lencane ngiya escortwa bekunjalo ke lambonweni kuthi ke kusalungisa lamalungiselelo ekugqoba lelizinyane libe inkosi lithathe ubukhosi ngalokuphelele aku advanced stage moya wakhuluma kimi sikulelo holo lelo lebesikulo ngoba besingathi sisehole nje lelikhulu wakhuluma kimi umoya wathi ingwenyama la khona isele ihlazekile ikhala seyiluntu nje itama kugqoqa emabutho emasotsha lasele lathembekile kuyo ngoba makwendeka lokho angithi uyathi amasotsha ahashekile agcwele lonke live lamanyale now ingwenyama ke bezama ukuqoqa izama kufuna lawa la loyal kuyo lasesethembekile kuyo igqoqa wona to retaliate ukuthi itawuhlasela ithathe ubukhosi bayobheki now ngaba sengiyahlala lapha ngeva uncertain akusahlale excuse me la khathe eholeni ngoba moya uthi kuthi abanekuhlaselana lokumatima kakhulu lokutawendeka manje lokuhlaselana lokho kuthi abamatima kutawushaya live lonke ligcwele ingadi ngabona lokuthi nami lapha la ngikhona khona ngidawuhlaseleka because ngise camping yesitha sengwenyama kahle so losho ukuthi uma ingwenyama ilwa nesitha nami ngidawushayeka ngatama ke lokufuna kuphuma ngiyakhumbula nje lambonweni ngibeke ama excuses kulabo labangigadzile ngisinyalo ngifuna ke esitolo nginyalo ngifuna kwenda ini manje uthole ukuthi konke lenthi ngifuna kwenda bavele bangiprovide for quick nansi ngifuna ke esitolo ngifuna ukuthenga bavele bangilethelele lenkufunako nansi ngifuna bavele bakulethe so that nginganohamba sigcina ngabhoboka kulo munye walabo captain lebe bangigadzile ngathi ingwenyama itawuhlasela noma nini kusukela manje emabutho ayo seyiwagqogcile manje kutawulimala abantu abanyenti ingako ngifuna ukukhwesha la ngoba kutaba nekulimala lokutaba khona ngibikela lo ngithe ngisambikela kusenjalo umoya wathi angibheke endasi ngawabona emaloli lebe athwele emasotsha ahamba phasi kumalagwane lapha ya lawo maloli lawo bekungasibo lawe camouflage bengumaloli lamhlophe kodwa wona lawe emasotsha ahamba aqhamuka losho ukuthi emabutho engwenyama
bekaphasi ngoba njengoba ngisho ngathi lesigodlo salomfana salezinyane besetulweni zaweni losho ukuthi le ndlela atawuhlasela ngayo laba bale phasi batawuhlasela etulo. Now ngiyadifuna ke ngekwesimoya ukuthi ngabe kusho ukuthini lokho ukuthi lamabutho abe le phasi, ngabe kusho ukuthi aphasi as inferior noma aphasi lokwa physical ukuthi vele bekathi atawuqhamukela phasi according to lo mbono. Now lo mbono ngidawusho bazalwane ukuthi unqamuke ngesikhathi ngisese very uncertain ukuthi noma nini ingahlaselana, luckily ayikahlaselani kulo mbono, igcine nje siku age ukuthi ngalihlaselana noma ngabe kunini. Now bazalwane lo kwenda ukuthi ngivete lo mbono lona naku kunyendi lenguvetile nga 2021 and before 2021 even after kwendeka as accurate as possible kude ngisho kunye lokwageja ngimi nganitshela ngekuvela kwama solidarity forces, ngimi nganitshela ngekubulawa kwebantu ngesihlungu, labanye batawududula labanye batawugecwa nangekubulawa ngisho kubulawa abantu kuze kubulawa ngisho netinkomo, ngimi lenganitshela tongeni wethe in advance well kusengakefiki nale unrest, ngimi lenganitshela ukuthi kutawuvela iswalimo kodwa ngeke libuse lelive ikanye nephudemo, ngimi lenganitshela lokho way back kwabanjalo. Ngimi futhi lenganitshela ukuthi kahle kahle Zweli ungubani, namhlanje yamathi Zweli ngimi lengamveta because ngembulelwa ukuthi ungubani kahle Zweli. Ngimi lenganitshela nangephudemo nje ukuthi iphudemo itawugangatha abantu, nganitshela baniyendi banengitshele ngabo individually ukuthi labantu laba bakanjani. Ngimi lenganitshela nangekuthi lo mnyaka 2021 uphethe icatastrophe kutaba nekufa lokunyende, ngimi lenganitshela nangekuthi kutawuhamba kufikela khona kuboshwa naba labagcina baboshiwe nalona lotawugcina athingisiwe aye ku exile. Ngawuntshela lokho mangidawuntshela ukuthi ngumnyaka wecatastrophe lo. Ngimi futhi lenganitshela ngathi emoyeni emehlo amavulekile ingwenyama ngiyibonile icwebetela njengeligolide, ngesikhathi bonke abantu bayi-write off bathi ingwenyama itawukhothama, nebaprofethi bonke mhlaba wonke sebakhiphe nedate ukuthi mhlakabani iyona itawukhothama. Nganitshela ngathi emoyeni emehlo amavulekile uNkulunkulu ukhulumile kimi ukuthi ingwenyama ngeke ikhothame, itawuqwebetela njengeligolide, itawuhlala kahle esitulweni sayo sobukhosi itinde. Ngikhuluma ihleli kahle itindile nyalo seyize ibekwe nekubanga esikhundleni sase-Afrika. Now ngimi futhi lonivetele nje lokunyenti kakhulu lobe kufanele kwendeka konke ngelisilwako. Ngimi lenganitshela ngathi iSouth Africa lebhizi injojotela ithi lwanini akube nema border blockage. Ngathi uNkulunkulu sokukhulumile kimi ukuthi in 6 days itawuphela kulwa eSwatini. Loyo mlilo nawuphela eSwatini uyolavuka eSouth Africa. Kwabanjalo wahamba ulavuka eSouth Africa umlilo kwasha kwangcona namhlanje lo nakubona lokho. Angikhulumi imfeketho kodwa nangikhuluma lizulu lisuke le-action ngoba ngisuke ngithunywe ngilo. Now ingako ke nalo mbono lona ngiwesaba ngiukhuluma ngoba sengibone kanyenti kwendeka, into lengiyibonako iyafezeka kuyavakala. Ngingako ngengabhala nearticle nganibitele eshashalazini ngathi lo watiko siprofetho lengasiprofetha sabangemanga akavele baleni, mina ngithethulile tami njengoba nanyalo ngithethula eshashalazini ngithe lo watiko akaphumele bala naye asho ukuthi lapha wakha wayikhaphasi wayishildzikweni nawo prophetha uthi akuzanye kwaba njalo. Akekho nalo yedwa longasukuma live lonke emhlaba wonke, akekho umprofeti longasukuma angiphikise mhlaba wonke jikelele. Ngikhuluma ngeSwatini kuphela. Ngani ngoba konke lengikhulumile ngisuke ngingade khulumele mina, ngisuke ngithunywe ngumoya njengemprofeti lophila kuzowe kuyavakala. So ngileyo nkulumo ke lebe ngilethile lebe ngite kuyethula ngibeka nayo izathu ukuthi leni ngiyithula. Kunalabanye ke labathatha kuphikisa ke badwedwede bangethuke, hayi ngoba ngikhuluma lokhu ngasiliqiniso kodwa ngalokuthi banemona ukuthi uNkulunkulu akakhulumi nabo. Ngeke uNkulunkulu akhulume nawe na ungaphili kuzowe, ngeke uNkulunkulu akhulume nawe nangabe wena usahamba ulala abafathi bebantu usacamba emanga usenda lokwa nalokwa. Phila kuzowe uNkulunkulu utawukhuluma nawe. Uma usenenhlitiyo lembi lenemona ngeke uNkulunkulu akhulume nawe. Ngiloko lebe ngifuna ukuveta. Inkosi yemthwabusela amagama kuze kube phakade. Amen.